Blagoslovi neprijatelje moje Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Neprijatelji su me više gurnuli tebi u naručje nego prijatelji. Prijatelji su me vezivali za zemlju, neprijatelji su me drešili od zemlje i rušili sva moja nadanja u zemlju. Ovi su me učinili strancem u zemaljskim carstvima i nepotrebnim stanovnikom zemlje. Kao što gonjena zver nađe sigurnije sklonište nego li negonjena, tako sam i ja, gonjen neprijateljima, našao najsigurnije sklonište, sakrivši se pod tvoj šator, gde ni prijatelji ni neprijatelji ne mogu pogubiti dušu moju. Pouke su ovo svetog vladike Nikolaja Velimirovića, prenešene u video izdanje Molitvi na jezeru, koje je u vaskršnjim danima ove godine predstavljeno javnosti, a nas su s razlogom uveli u manastir Rustovo u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Na mjestu stradanja, potom upokojenja 1400 Paštrovčana koje su pobili mađarski vojnici pod vođstvom kralja Ludviga u 14. vijeku, podignuta je seoska crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Prirodne i ljudske nepogode rušile su ovu crkvicu, a Paštrovčani dočekali da je obnove krajem 20. vijeka i da uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija 2003. godine počne izgradnja manastira Rustovo, koji je oživio nakon godinu dana. Kosti postradalih Paštrovčana pronađene prilikom izgradnje manastirskog konaka jedno vrijeme bile su u oltaru Bogorodične crkve, a potom premještene u kosturnicu koja se nalazi u temeljima drvene crkvice građene u ruskom stilu i posvećene svetoj ruskoj porodici Romanovih, pobijenoj u Oktobarskoj revoluciji na početku 20. vijeka. Ova naša prva posjeta Rustovu bila je prva i za iznenadnog gosta koji je odlučio doći u posjetu saznavši za manastir i njegove svetinje. Duhovnik sestrinstva otac Benedikt i monahinje dočekali su goste iz Antiohijske crkve koje je predvodio vikarni vladika Jovan iz Berlina. Nekro
bila je ovo prilika da i mi saznamo. To je ikona koja se zove Neuvenjivi cvijet. Ima i drugi naziv, blagouhani cvijet. Majka Božja ima u ruci cvijet. Dobili smo je od brata koji je slikar i konzervator, koji kad je kupio 2 daske koje su bile razdvojene, rečeno mu je da je to možda bila ikona i da za nju nema nade. Bilo je vrlo tamna ikona. I on je nju odložio, da je ne konzervira, samo uzeo tako malo sa strane da vidi i projavile su se malo boje. I odložio je. Odjednom su u njegovoj kući počela da se dešavaju čuda. A prethodno je on ikonu, te 2 daske, riješio da sastavi nekim ljepilom i sastavio ih i misleći da je to sasvim dobro. Kaže, ja sam stao sa strane, odmakao sam se, pogledao i meni je to djelovalo sasvim dobro. Ali počelo je pred mojim očima da se dešava čudo. Ikona je počela sama da se namješta, Gospod je sam, bez ljudske ruke počela da namješta tu ikonu i čuo sam, kaže, kvrc. Ikona se namjestila onako kako je Gospod želio. I nakon toga počele su od ikone da izlazi plavičasta svjetlost i snažan je miris. I on se jako uplašio i pozvao oca Benedikta i našu mati i govorio im o ikoni i počele su da se pojavljaju boje i likovi Hrista i Presvete Bogorodice. I on je nama 2009. godine uoči Uspenja, uoči bdenja nam je donio tu ikonu, mi smo je svečano dočekali i godinu dana kasnije on nam je i napismeno poklonio. Mitropolita Amfilohije kad je vidio ovu ikonu kaže da je iz 14. vijeka i da je mnogo namoljena i blagoslovio je da ostane u ovom manastiru. Ikona vrlo često snažno mi omiriše. Ima to jako blagouhanje i ona je također i mirotočila. Kapljice su bile po pani, po čelu Presvete Bogorodice, odjeći Presvete Bogorodice na cvijetu, na odjeći Hristovoj, a prošle godine je također se pojavio jedan krvavi trag koji je i sada vidljiv ovdje na odeždi Hristovoj, može da se vidi. Kad smo vidjeli da Gospod na njoj čudo čini bez ljudske ruke, da se projavljuju likovi, bez uticaja bilo kog čovjeka, slikara, znači stalno se sve više svježiji su likovi Hrista i Bogomajke, onda to smo ostavili jer to jeste čudo. To jeste čudo Božje pred kojim se dive i mnogi konzervatori, slikari, ikonopisci. Mitropolit smatra da je hram čak iz 9. vijeka, ali pošto je ovo trusno područje, hram je mijenjao svoju veličinu. Napolju ćete vidjeti ostatke priprate, što pokazuje da je hram bio znatno duži, a smatra se i širi po nekom usmenom predanju. Ove grobne ploče srednjovjekovne, sad kad ste silazili stare, to su sve masovne grobnice. Budući da su svukuda okolo kosti, šta god smo krenuli da gradimo, konake, hramove, mi smo nilazili na kosti. Onda smo ih po svetogorskom običaju mati i sestra omili vodom, a otac Benedikt i otac Luka vinom i pohranili smo ih u kovčege u toj usipanici, grobnici koja se nalazi u hramu Svetih carskih mučenika. Osim ovog hrama Presvete Bogorodice, u našem manastiru ima još i paraklis posvećen Svetom Benediktu, pirg posvećen Svetom Stefanu Štiljanoviću i hram, drveni hram posvećen Svetoj carskoj mučeničkoj porodici Romanov. Tatjanu, Mariju i Anastasiju, ti muzi stradani mnogo različnih me ubojaše sjaju. Od bogoborni smrti porugani od tjeles prije. Vladika Jovan u crkvi Svetih Romanovih potpisao se na evanđelje i saznao kako su sestre dobile od ruskog ikonopisca ikonu Iverske Bogorodice, koja je po dolasku u manastir i promirotočila. Ikonopisac Andrej Rus, koju je naslikao i kaže već dok ju je slikao čudesa su se dešavala. Sama priprema daske trajala je godinu dana i pokušao ikonu da naslika po nekim svojim estetskim kriterijumima. I tako 3 mjeseca je pokušavao, ali nikako ništa nije mogao da uradi. Kaže, nakon 3 mjeseca sam se predao i započelo je autoikonopisanje. Kada je naslikana ikona, on je shvatio da je od njega Gospod upotrebio samo ruke, da je zapravo Gospod naslikao ikonu. Kada je nakon izvjesnog vremena htio da se potpiše iza ikone, ikona je pala sa šnafelaje i udarila ga u glavu i tada se ikona ovdje
vidite na nekoliko mjesta malo rasti. Kaže, tada sam shvatio da u ikonopisanju ove ikone ja nemam nikakvog učenja. Nakon izvjesnog vremena, kod njega ikona je počeo da mirotoči i da odaje snažan miris. Nakon obilaska manastira, vladika Jovan upoznao nas je sa Antiohijskom crkvom i prenio nam utiske o manastiru Rustovu. Ljubav i srdačnost koju doživljavamo ovde, kako u manastirima, tako i van manastira od drugih ljudi, je izuzetna i jedinstvena. I uprkos različitosti u jezicima, različitih porekla, osjeća se čovjek automatski ovde kao po svojoj kući. Jezik u crkvi nikada nije shvatan kao sistem slova ili reči, nego je više jezik duha koji nas ispunjava i pomoću koga, pred svega Duha Svetoga, pomoću koga čovjek razume tajnu koju učestvuje, tajnu crkve. Antiohijska patrijaršija Antiohijska crkva je jedna od najstarijih crkvenih zajednica i sigurno ste čitali ili čuli već u delima svetih apostola stoji napisano da su prvi hrišćani posle progona u Jerusalimu otišli u Antiohiju i da su tamo osnovali crkvenu zajednicu i da su hrišćani kao hrišćani prvi put nazvani ili dobili ime u Antiohiji. Grad Antiohija o kojoj se govori u delima svetih apostola više nije veliki grad, to je jedan mali grad u jugoistočnoj Turskoj, ali i dalje tamo patrijaršija Antiohijska ima jednu crkvenu zajednicu. Zadnjih 700 godina sedište patrijarha Antiohijske patrijaršije u Damasku iz raznih razloga. Patrijarhat Antiohijske obuhvata danas eparhije u Siriji, u jugoistočnoj Turskoj, u Libanu, u Iraku i u arapskim zemljama. I nažalost, kao kod svih pravoslavnih, mnogo parohije i eparhija u dijaspori. So hat heutzutage das Patriarchat unserer Kirche. Patrijaršija Antiohijska ima u Libanu 6 eparhija, u Siriji 6 eparhija i isto toliko eparhija u inostranstvu. Posle 15-godišnjeg građanskog rata 70. godina u Libanu, mnogi su hrišćani iz Libana iselili u Evropu, tako da je crkva osjetila priziv i morala da osnuje i eparhiju za zapadnu Evropu. Tako da je sedište mitropolita Jovana u zapadnu Evropu u Parizu i ima 3 vikarna episkopa, jedan od njih je vladika Jovan, koji mu pomažu u njegovom radu. U Libanu i u Siriji još uvek uživaju slobodu, to kao pravoslavni može da potvrdi da crkva tamo živi u miru i da može normalno se razvijati. Die Situation jetzt in Syrien letztes Jahr beunruhigt uns ein bisschen, aber wir werden das schaffen, weil das ist überall. Situacija zadnju godinu, politička situacija u Siriji dovodi nas sve do uznemirenja, ali znajući šta smo i u istoriji sve preživjeli, sa nadom u Gospoda preživjet ćemo i ove nemire. Die Opposition sozusagen, die Hauptproblem ist denn ein kleiner Staat an die Grenze mit Libanon und heißt Emesa Homs. U nemirima koji je sada najviše pogođen jedan grad na granici između Sirije i Libana, Homs, gdje je živjelo negdje oko 160.000 pravoslavnih, a danas ima samo oko 10.000. Zadnju godinu dana imaju 2 mučenika, sveštenog mučenika, jednog đakona, jednog arhimandrita, koji su ubijeni na ulici, pošto su pokušali da pomognu ljudima koji su bili ranjeni u pucnjani. Koliko je svijet uopšte upoznat u ovom trenutku sa stradanjem pravoslavne crkve u Siriji? Ich glaube, sie wissen alles, aber manche, ich würde nicht sagen... Kao što znate, verovatno iz svog iskustva, zna se sve, samo je pitanje ko neće da ovo dalje da. Ćete nam reći koliko uopšte vjerujućih pravoslavnih živi na prostoru njihove crkve? U Libanu 400.000, u Siriji oko 1,5 milijuna. A u dijaspori? Više od 4 miliona. Kako da pravoslavni hrišćani u ovom modernom vremenu izdrže sva ova brojna iskušenja onim kojima smo malo prije govorili,
I ta neke političke pritiske, ali evo možda i običan čovjek. So, nach unserer Erfahrungen. Po iskustvima koje ja sam stekao i imam u Evropi, gde ljudi sve imaju, znači ništa im ne nedostaje. Kommen immer mehr Leute. Dolaze, kaže, ljudi u crkvu, pogotovo mladi, koji, znači imaju sve, ali traže nešto u crkvi, traže odgovor, traže istinu, traže pravi život. I vidi čovjek da i posle odlaska u raznorazne dalekoistočne religije i pokrete, i krivica je na nama pravoslavnima što našu tradiciju, našu veru, naše iskustvo nismo još naučili da dajemo, da pružamo drugima. Mi posjedujemo, dakle, blago, životno blago koje sami ne znamo da cenimo. Jedan iguman jednog manastira u Libanu koji je skoro umro, rekao mu je lično, kaže, pravoslavlje je dijamant. I kaže, najnormalnije da samo kraljice i princeze nose dijamante. Ako ne budemo pazili, kaže, svinje će početi da nose dijamante. I toga trebamo da osjećamo i pravoslavni počast, dakle, da ko nosi dijamanti i kako treba da se nosi. Das ist natürlich unsere Mission, nicht nur die Antiochenische Kirche, alle Orthodoxen im Ausland, dass wir... Naši zadatak, dakle, da ne samo misionarimo, ni pre svega i naše ljude, našoj istoriji, našem zvanju da naučimo. To nije samo dužnost, to je i naše pravo da to u cijelom svijetu, dakle, saopštavamo. Mi smo naravno i zemljama u kojima živimo, da nam dozvoljava, dakle, da imamo puno pravo da misionarimo u tom smislu. I moje su molitve, dakle, da sve zemlje ovoga svijeta, dakle, ljudima daju pravo, tako i nama da našu tradiciju, naš život, našu veru možemo u slobodi da pružamo i da negujemo. Manastirska vrata, to je manastirska kapija, je otvorena svakog dana, znači od 7 ujutru do 7 uveče. Jutarnje bogosluženje od 5, večernje od 4 popodne i povečernje od 7 uveče. Svi su dobrodošli, naravno. Manastir broji 17 sestara, od kojih je trenutno 14 monahinja, 3 su poslušnice, a nalazi se iznad predivnog svima znanog ostrva Svetog Stefana, od manastira Praskvice, skretanje, pa uzbrdo jedno 3 km. Sestrinstvo manastira se bavi prevođenjem sa ruskog, engleskog i francuskog jezika. Također se bavi tkanjem, zatim vezom, knjigovezačkim također radovima. Sestre također odlaze u Zelenu Pašavsku goru i beru bilje, znači iz netaknute prirode raznonosno bilje, od koga pravimo, znači, razne biljne lekovite preparate i za, znači, unutrašnju i spoljašnju upotrebu, znači razne meleme, ulja lekovita. Također mi smo spomenuli ulje koje pakujemo, znači iz kandila koje gori nad ikonom Majke Božije Iverske. Pomaže, imate po veri, kako kaže, pomaže svakome. U manastiru je sve osvešteno molitvom. Neko dođe pa pita je li osveštana ikona, je li osveštano ovo. Sve je u manastiru osvešteno blagoslovom i molitvom. Tako da šta god se odavde ponese i u srcu i ovako nešto vidljivo, u svemu je satkan blagoslov i molitva.
Blagoslovi neprijatelje moje Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Kad sam se ja pravio mudrim, oni su me nazivali ludim. Kad sam se pravio moćnim, oni su mi se smejali kao kepecu. Kad sam hteo voditi ljude, oni su me gurali u pozadinu. Kad sam se žurio da se obogatim, oni su me tukli gvozdenom rukom. Kad sam mislio mirno spavati, oni su me budili iz sna. Kad sam zidao dom za dug i spokojan život, oni su ga rušili i izgonili me van. Zaista, neprijatelji su me odrešili od sveta i produžili ruke moje do tvoga skuta. Blagoslovi neprijatelje moje Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem. Blagoslovi ih i umnoži ih još više i ogorči ih protiv mene, da bi moje bekstvo k tebi bilo bespovratno, da bi se nada u ljude iskidala svaka opaučina, da bi se smirenje potpuno zacarilo u duši mojoj, da bi srce moje postalo grobom moja dva zla blizanca, gordosti i gneva, da bi sve svoje blago sabrao na nebu, da bi se jednom oslobodio samoobmane koja me je i zaplela u strašnu mrežu varljiva života. Neprijatelji su me naučili da znam, što malo ko zna, da čovek nema neprijatelja u svetu izvan sebe. Samo onaj mrzi neprijatelje, ko ne zna da neprijatelji nisu neprijatelji, no surovi prijatelji. Zaista mi je teško reći ko mi je učinio više dobra i ko više zla u ovome svetu, prijatelji ili neprijatelji. Zato blagoslovi Gospode i prijatelji i neprijatelji moje. Rob kune neprijatelje jer ne zna, a sin ih blagosilja jer zna sin da mu se neprijatelji ne mogu dotaći života. Zato slobodno korača između njih i moli se Bogu za njih. Blagoslovi neprijatelje moje Gospode, i ja ih blagosiljam i ne kunem.